Euh, leo ngamona o heli ravat de lirdingo vaya sha leo zila wa ubishi oui directeur leo zila wa ubishi quand même. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Weekend New York. Mimi na mnabuo mbawisha sawa. Bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amumbushiyoni heri na amani humahalani mji hundao hanyotipia Mwenyezi Mungu na mhifadhini yamjalie nukanganywa nono ranyi rowana reze fami hanyotipia ahunu ngabo baridi swafingar si Moscou. Salam alaikum mon frère Said Mohamed Ali. E direct ya leo yinu ala hakika miuhe yabanu ti defendre mrumshe awekatabade mrumshe abodwandu washepia wandu washekao hususwani ngwa subiseo ndongo nziro swani mwando mahao wa ima huleo zila wa ubishi karno todojua rejare defende wandu washebahi nana si wandu waume vanurizalo aje heli nyenye vanyumazalo heli kanyu tabishiwa. Wa alaikum salam wa rahma malaika. Heli mtabishi wao nyandu wa shedeli ka bandu ya hatu si wandu waume ngari tambishi wao. Donc swamba da mimwili shabo wa mtingo generalize shatida mimi liba alhamdulillah rabbil alamin. Mshukuru Mwenyezi Mungu au Mwenyezi Mungu akaunere ya daika yani ya daika emrumshangu ikao au kataba daika wote daika lombingoni shabana daika deze tobia alhamdulillah rabbil alamin. Mshukuru Mwenyezi Mungu au ka hansubiria hani change la ndongo zinje alhamdulillah rabbil alamin hususan lishe twashi na kanisho donc yote dihonlio yonto katani birembawe amina sujet ka ongio muhimu yokaya nywandu washe nusu ya hanyu na mwishiendo nusu ya hanyu mfanya upeu wenda mno nywandu washe nusu ya hanyu haukaya bandui mka manga hususani danyi mlo manga mwende mbiyo mremwa ni baridi mremwa ni jua msimbuha tukufu baruf. Salamu alaikum tukufu amani juaho mon grand baruf. Donc ija ya ukahenu wakati ngareheo banda mina tuiramu na mzejimba na mumono wanyawe redefende mrumshe sha akhlabu ya hatu siudwaze mrumme kabana mrumme bahe ngusubise ndongo nziro mrumme ngusubise ndongo nziro haruma mrumshe. Shukran lillahi mon frère Barouf. Donc ese sujet anive habanuini sujet anive habanu ndokaya leo nusu ya hanyu nywandu washe nusu ya hanyu nywandu wa umemlio Faransa ngamre maoni baridi ngamre maoni jua masihu mtsana gauche à droite ili mhunde maisha mema maisha bora wa ima huwa masikitifu mahuwe za jirindi bwa Komori ngabo nusu ya wandu washe ikawa roha manga waja wafanye ada daonu wandu umahao wandu umekao wazanao hata nga ubandu ya wandu ikawa walozo wana wahao
wa immahu waja wakaze miharuma hunu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun horeje Faransa owenje wendo atolo malahoni owenje wandu washe wawambiyo kaya na mrengeze bagaji mdohenda ezinunga zifawendi wala huparo ndenda nayi nsutiyo tigarde bandu ya hao ngabo mndu mshekao hadumize mndu mahahe besi hao niyo na poste ya uka wandu wa nusu ya wandu washe wafanya ziada walolwa heziada wadumizo wandu mahao yembe si wala kodi sante vize mndu mshewani para hanambiyo kaya mimi wala paro mtimba kufuru ya Latif mimi hodumize mndu mahangu babu swiri uzijua kati mdumiza emanana kahundumiza haparo ndenda nayi chatista hamili parce que tkanza de la fanyada elle était claire direct comme ça tamba abo hamba oui hamba nsoma ndo bometkiko parce que abo swire hadisi hambilo hadisi yangu hiyo kati mdumiza kuraja hunu ngono effectivement izo kweli tamba hamba oui timdumiza parce que paro ndenda nayi notice tamili tkanza ndira kazo maruma voilà nilivya mabani yangu mzazangu alivya mabani yae ngono voilà mjomba hangu alivya mabani yae voilà timdumiza tamba ufikirindo no ufikiri certificate d'accord wasaya ala alhakika subhanallah kajalole yawo haukaya maskitif amdani bese vale mwana maturamu bese haju hadisi yo tena subhanallah wadunga dine mrumma he waja komoriba waja walola wani hamlola heyada bahi wallahi bila na baleha kana moto banu hawara hahimna moto bahi hasubuti hafanya heni zofanya hata moto hasa waswidiho bisebala emwa tiji domo ata domo kaza jatimu hamwambia ukaeha renga eze bagage udwenda sao eza jirinda abantu ngo juwo elie bana zingarama hano asibishia emndo haro hahenza emoto uo hanjia harenge mndo mshewu iyo ndiyo nanzona beukaya wandu wasa wadakazemi haruma hunu wafungo wanahao watukahula watukahunwa wanao watuka uyenshi heli ya lazimu gojo mwana yazalwa Faransa yakobiji yale yanwe ya wazaza hao na baba hao wafunguze nkanda wafungue marumbo ili Allah anaridira kazu haruma shemi haruma hamaskitifu mahu bandu ya ho wenji subhanallah bandu ya ho wenji wasawadungwa watolo malahon do walola heziada na muone upewe kao nusu ya wandu washe nganyinizo leo tabanga mumtusheni nusu ya wandu washe ikao na mlole kabanga wana umahanyu izo ngamjoli wajeli kasuhe y'abantu arambo ukaya wandu waume nusu yanyu mtimwandu washe kufuru ngamjoli bosoni mwana shwahanyu jeli kanyu washe mfanyo zenongo hizo ngamjoli wazo kabatidia ito naziliwa obonge kamjalolea ukaya mja mfanya madekuveri ho Faransa mrenge zemali za mitango hiho ngono mja mkaze miharuma ompolezi wabo mreje Faransa mja ya subhanallah mja mdumizo ndoma hanyu nusu ya hanyu mwana mkahuna ro masakara mfanya semblant ya ukatuva bien bosheri na rehede na sekomori ndera fanya ada ompolezi wa yabo hamaskitifu mahu mja mkaza umharuma ngono mja mbeha ondoma hanyu kapa mwana mshwangu Hadija ngo joneba sujet ti adresse yabo anititia ye sujet au ngo jolinda e direct hise widunge kamwa abenze donc izo ndizo nanzoni mambiyenu ka nusu yanyu andu washe ka umja mlolo hezen adahunu mja mdumizo andu uma hanyu mabari mreje Faransa ngamjoliwa kabatsono ala hunu
ngamzijuo mwanama vanu ngamzijuo de manambo kaya damina twiramu na mzee Jimba na mon frère Momo kanu tojohuja reni wakati tojarhi mevanu ridefendenu suya huandu washi wasubise ondongo ombi usoni mwanu suya huandu aume ikele o rirensu wandu aume ritodambo kamndu mmezi fubazili mndu mmezi fuba mfukare tijao vanu heli roho yaombwa ya mndu mme de heli roho yaombwa ya mndu mshe donc wabo nyinyi wandu aume kaunga msubiseo zetwabia hizo mndendo wandu ashahanyu mtimbo kufuru wandu ashahanyu ija daraja nga mwishia ule undi wakaukazeta jinusu ya wandu washe bai waje wafanya zianda hunu oreje imanga vala nga wasa wakaneze hawara wambe ukatulilie roho bangarisi hao komori mwezi kadha dati kadha rende rafanye mashuhuli wakati unga mjope mvula na uoni msekwa yenzahe wakati ula jirienshi ani na muone upeu ulonu wanadamu na muone uka dunia inuma fiti nunga wandu wachunguka subuti warenda na ekutulele kawo mbaba ho wana haho dayur kutulole ya ukaya mnyeshi mahana ma mnde mwani juwa mnde mwa bestama maiho yotokaya ule mrumen hata ngodu hata harenge hazin bili huenda ndaru ngono ani ya latifu ani mbaba ngujuhora ngwa subuhi yani banu na banu inde zintabisha we roho dukaya wewe ngotungwamba hakamui haparo urenda naye kujata wabo ya urenda naye shau muhimu ahudi hemafu ngojo ufanye vengeance ya ukaya raparo urenda naye demana wakamtoa asha ikakweli kuja kwa mwanza abo ya urenda naye joka menza ndirenda naye ikakweli hakoza mrutawa mruzi rodi ngoni amdurengeza paha hazirodi ngoni haufu hazivatu shahu kautsaha arujokaze muharuma ariulive mabani hao ariulive mjomba mzazaho yalibo wa mabani hayo udiwazo ka Mungu yekana zimshindao odhulumifu ni wanusu ya wandu washi mwafanya mwaja mwalulwa heze ya janondo umahanyumu mwarenga ze madini za hao yani abo katabade bade dhahabu haukeka kweli abo watuka umanza ujamba kate dhahabu aho ntantina bezo ate mashuli aho ntina bezo shezo ndabo mkauwadunga parentere sha ngamjoli bwanai na mnisami haukazi ndizo tungodo he abantu re defende mndu mshe ya ukamndu mshe nusu ya hanyu ngwatimbo kufuru ndo waume ridi wazo kabano hata nusu ya wandu waume ngwatimbo ze kufuru obengebo twiramu do tunda tena zinu za wandu waume hususan ya ukarito jibazi a 100% mwandu washe na rudo tunda bango sheza ajili mwana matwiramu mwana mzee Jimba ngono mdo tunda mwangalia ya ukaya ala alhakika nusu bandu ya wandu washe waja wafanye yanda wendi wadungu wandu umahao uswani do Faransa na mnale shetani haukana mnole ukaizo ngamjoli wa harmona umahanyo wandu washe wapeu ikaumfanya za tabia hizo mitambo kamitidora mndu wakamihunda Mwenyezi Mungu ndugu jojo unidea ujojo unipua sha wallahi landhimu karina hudaza alangari mjua oni bisangari mjua oni ya ukanyiti wandu wahindu ni wandu mala hasana ni wandu ikauma kawema basi sha ngamjoli wazo obonge inde message na kautani be ukaya kafaboli wali bwa komori la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ila miharuma ya kanzejedo bya zo marengweni irende hashali haukaya bandu ya hao waro aho bonze ya maskitifu mau kamjunzami au kuwarengeze maliza hao izo malika wajurumilwa na hao warumilie harumandumio za maisha waja wembe ukaya ngwa kazawe miharuma ompolezo wa yabo
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wende wadungwa zembio wawaswiliho ulaya Faransani ngamonao valati parorenga kudume ya puhema buzi pia banyuhema buzi valila nja poste bure vale kamuni onoti poste message ani ilati bure ilanga wesha tsonga alafu mwana subhanallah ani ngamnisambe parce que yende masikitifu shanga bwandu ashe wapeu ngabonusu ya wandu ashe wapeu duniani iyo nyimtsolo ukabukhika mtsatsolo lako imbaba ho wana ya ukaya mfungu mremwani baridi 5h du matin 4h du matin mju hamdunguze metro wala dungwe mabisi wa heanusia bandu ya hawata wakaunji ya harumu hazimbi liwere mazeze kurbati ho ili watu wajaji wakazi mharuma subhanallah nusu ya hanywandu washenga mjoliwa haini mrumshe mlenda nai ngujoliwa harumwana umahai hauya liwa yeye shahususwani danyu wandu washikao mja mlolwa hezeada mja mdungu wandu umahanyu mwarosombiyo ngamjoliwa mdu naamini izo nabao yati amini timbaferi sha wallahi landhimu tihwambia ngamjoliwa kwa kamtsulo leya ya ukaya leo umri ya jiafanya tuhambia uwe izanisikitishe roho de anipara mbeswala dota nipale ilhajisi wala hati akauji sante visa bona na poste hadisi ila hatoni para tuambia haka unambia haka clear hapa rondenda naye chatika ustamili ndia lole yada mamangu alibe mabani yae nilibe mabani yangu haya mjombangu alibe mabani ewe boshonga ipasi samahani ngodhani kabo bahi abufanye vajansi yao kabo bahi aboze maliza mnuma hao zitwenda jaba jao Mwenyezi Mungu kadhulumu shumbesha mempa densa yafu Mwenyezi Mungu kadhulumu shumbesha alafu na mdojo wakanywandu washewa nyinyi nusu ya tantabale untum relation nusu ya nyinyi marenda nai hususan danyi majamu alulu hiziade majamu dumizo wandu umahani wallahi radhim ngamjoliwa kabati unalahu jeli kasi uhewa rimdefendeni damine mwana matwiramu namzeji mana momo ramboka mrumshe mkomori hususani ngutimbwa kufuru nguhezi wangusisi wani wandu ume na mrenzi lungu wandu ume riwashaga hata baye safara lewo yinu ketina mungu wandu ume bayi hata na nyinyi wandu washe heni mrudo timbe mrumahe kufuru sito heya vanu rizambe ba maskitifu mahu unumswiba mziro uswafi kamjalolea mukahodwa baba ho wana hanyu ikao mtume wazima mfungo wana wanatanga kukawarende ngodhani hama warende hama fili za telefoni parce que kwa tula heli ya lazimu mrege uweze maliza ho wana mfungu uweze mba mfanya eze ndini ngono sha kamjalolea hata ngono deja mrumshe mkomori deja hasa msa deja c'est pas possible ani msa menyeha ngono ani msa menyehe valeri hanusu ya hanywandu washe ngono donc ino des sujets yakaunive habanu ukaya nusu ya huwandu ume wasakomori wahaja walulahe ziada waluluandu wa shahao miya mjambati kwa jakandu wa shahao parce que tazinu enge kwelu wakandu wa shahao wandu wa shahao kwa lijoka wa udumia ngono abanu mwanama mtukufu mongozi ilfori zambe wajela mtukufu mongozi tuwa hanjaya ilfobo mongozi zinu rizambe kakanoto jole ubo mongozi richodo jarambeza mongozi ka mongozi mndu mmeja ngutibo mndu mshekufura narambe hatu washe nusu ya hao izobo mwana mamongozi watimbaoze wandu umahoze kufuru yenda oni bo mongozi nusu ya wandu washe waja walulwa heze ya wandu umahao wawasuli Faransa ndio wawara wonze wasekuwa
wawasekuwa wambeuka na mwenzani nga warigarderan kuina ribala paro mrenga mru mimi hada kana warashwina majana ay evanu kujauna kana hawarashwina majani pourquoi wasubiri atava parce que comme mdunga parentere yokaya ngujo jawlole heyada ngono wajawlole heyada wazokatula urenge dia helejim rirengeze maliza herimpuendeza akabenu zinzamba walola ndo wandale wahunda shosha mastei shosha mrume dae majale nusu yanyu subhanallah nguna riponesha nusu yanyu shamguna rifungule sitara nyiwando ume nusu yanyu mahunda wandu washiwa mwanza oni mahunda washiwa mbama oni narihidime Mungu haukanga mushi yawe zajiri ale ujo kolola bahazina zikemsomo nyandu aume eni ujo kwenda fanye ada ni mndu mshahe mndu nasingendo mndu yake swiri yokaya mndu mshewoyi kana usubuti ya jensu abili ya jan yarengeze mali auze dhahabu ya nda hobonzi enye mndu natunde ba uwezo zambando warengeze mali wampaendezae ngono nandi izo bandongo silo kama nzone do faye do bae mwana mamongozi narendo faye kaba au ADM au ADCS mndu nasingendo mwana mamongozi si raha ntutwamba ndami sha duwandu wasawa wagebijo mndu afikiri yatutobeza mboka ya mwanzo nakazo maharu mamsokomori parce que wanga wandu waluma vantara ukaya de tende vangu ngono na narende batu ba ulafanya tendere wala mwana maela mndu natunde sasa dokari ela ndi hareme hakazum haruma amediki kwa kachudwa bala ela hakazum haruma bala namnaje ambaye amediki kongu dio umongozi ana rende ba ela hakazum haruma mnakaze vangu entswabila par contre bala ela jikalkule zenongoza ba umongoza jikalkule zenongoza katuva bena mnumshi haya shabane ajalilo banu mwana maela doka amanzo nambilo kaminde kina alafu tizo ziwalila naye riwono ze shughuli na entre parenthèses zianda zanrabu zafanyishia anda zamnyanye zinji wallahi la ndwimu zianda za kufanyisha mintsenda ule do mjijua tu wana izo anda ikawa nusura min Allah nabunga msikitivo au ka wallahi la ndwimu ngamjongu samihi ni wanama majevien haukayang tsikiti hadis hauka wallahi landoim ana maju Muhammad owandu wakavanu komori ban namnisamihi ni majevien mwana maela wallahi landoim owandu wafanyaze yande wakakomori ban watuka Faransa waozi yande za hao wallahi landoim zinyongoha ani zinyongoha nta shaina tende babo wahe majevio wando kana baraka ngapa no kullal jaa alhaq innal batila kana zahuka anize kweli zaidi foriza be bwana baila wanga watu banara mwakikoli watu rudubia ngurishagu senda boze hija kweli zojitenga donc nyuma pashe zanvio hiyo jahono raka uveninga mtu koja mfanyeze des miracles ikawa hani otop eza alhamdulillah ba shukra shimeju wangu antudoka indeni shukra shimeju wangu athumani anda yefanya wakati Faransa dene mrumshahe dene mwapshangu daule wongo obanu alhamdulillah rabbil alamin karija parwa naibu alhamdulillah rabbil alamin zenongoza hezi nyongoha riwone ande ya emwa tutena mbaba masundi rapo wonge banu raire mrumshi ngono zinyongo alhamdulillah rabbil alamin rone mzee wangu mbaba kudurwa yanda inyu ani abo mtungumnikanize example hizo ani amfobati kuvumbu wako wakabanu izande zo zinyongo hanta
kawaja ka 20 ziberuza envelope za 1900 ende toka na richoda za do indasi awas cha abumtsele wena bebanrambo kazi kweli zaidi zinabuzo ujitenga aboramba wezembiza huandu washe bomwana ma ela na tsoporofiteri bire evanwe parce que vanuzi ino esuje ino ijasa babu dezeanda kanga waja iho faransa wadungu halafu yemtsoka yamnikiwa prolongation ya he corona mkaza dati ukama o dati kada tunda rafanye emwenza hakamwa corona hadubu ntujwa mbese pendant 2 ans pardon 2 ans mahamili kamjashinda kamjete mordima imala wake ezongo mwabanyongo tujaba himjam ridwa dhani kamjokoja mfanya anda ya anjabu na kumbe mfanya anda ya mastanjabu nga mtu hunsami bendeze kweli mibataba omitsidora mno Mwenyezi Mungu ni mtu kutonde atsinde je m'en fous sha ekadeze anda ya 2022 la hawla wala quwwata illa billah ani mnyanya no una utwambia ela wallahi landu zande zafanyisha kumtijuba za wana nyasima jovi wala ihwa haja tijo subutinizi wazi mwana maela tijo subutinizi wazi izo ndezende za nyongo sho wadunga tenderen atware marende ba mediki kwa kazo mharuma nguna jeli inshallah talent njoka ukaza birni la ikarimu na maela ntikaze jawandu tsawao na vanungo jojo marengweni abojanze kwa karibeza ngamribeza ndekori wono garjo mwambia nukao na mrenti le fijo bandongo tsilo katika za wano jiratibaliwa obonge inde suije na kaptani birembabi yauka rishukuria hususan zianda za viro sondwa na nyasi wa lobanu wanshio banu banwana malo walo bonzei walo faranta banunga bozavira za nyongoha dans le tranquille alhamdulillah shawa wo shash wo wandu wo waza obonge inde suije na kautani mambie ni ukaya abanu manama Mohamed Mboreha wo ngwato hausiu na waheye watiheye na washidana wahe hata nyonga na wahenyonga shayo ndo kweli anda ya 2022 tenderembe dami bangu ani haya de hayas vala anda ya 2022 nusu de hayas satu na bongo no wakautinza bona rirohei hobanga bonjo wajwambe ukabamnara Mohamed Kikoli watu hiya banu kutoreshaga asha undo kweli wa kullal jaa alhaq innal batila kana zahuka bona fora mbeza kweli iyo kabatsi hata fora mbeza kweli donc obonge watukufu tikawe abantu ni tushemba wandu washeleo ya ukaya na mrenti nusu tika amtushe nusu ya wandu washe walolo hezeada wale homanga wasulivanu komori waja wafanya zeanda za hao waja faransa warejeo makazini wende hamaskete fuma huu wende nusu ya wandu waume waru wabonze mambilo na mwenzanyu wala umuhimu watudeanda watu wabonze yabo hamaskete funga walone malene ikao wafanya ze pre ho Faransa wafanya ze découvert ho Faransa wanjia rumwe mitsango wapara yabole kafailo wandu waume inna lillahi wa inna ilaihi rajiun eni mrumeka wapara mtsango hiyo yabo kafaboliwa enkamamba hiyo ekana karma mtsango imsabo itwaju ngono donc yabo yo des hadisi abona yo des sujets na kaptani zambe ukaya sabwe baridi ya wana wakaideni wakauremane baridi amaskete fuma huu donc voilà une des sujets na kaptani ya ukaya amaskete fuma huu izo ndizo Mwenyezi Mungu yamumbiani ni wanda umemaja mwa robo nze mbilo kana mtegaje haukabano watoto wandu aloneze ajali
vanu hunu mwanama Abibakari mtukufu wanawashe watiti wanu wajuhao ni no sere pardon no sere wana hindeni tizambe ukaya tizambe mwanama Abiokaya zinu hambilwa mimi zipara deze piège ndeze piège zinu deze piège halafu waja vanu kwa kautunda vala wadunga no ando watingwangalia parce que ngwata watu twandeni onelewa donc obonge nejende nguna mhifadhidi ampate ne subira ni wando umekao mbelwando shahanyu waja mjamfanya ziada orejoma kazini ula farantani mwende mambilo kao haya na mwenzani babo dejo watoto eze piège ngono eze piège desirengo auze tilwa ondani sha Mwenyezi Mungu ngujo mhifadhini Mwenyezi Mungu nampete ne subira ba disordingo zamba ukaidinde duna mwisu inde duna ya mwisu haukali omnu mshe nusu ya wanduashe wajitoa hayani kwa tuta hawasichue umuhimu hao boraiza wazende nusu ya wanduashe wajitoa hayani katu kwa tura Mungu kwa tuhuru wanadamu sha boraiza wazende donc c'est normal afundu ambokari ngali walao c'est normal liwale ngono mwana Muhammad atuwa zainu ambokaya riwatawe madevi bo oye ambushiyoni masume mahiri Mwenyezi Mungu ajalie uka oandwa ume wadumizwa ndo shahao wafanya ziada wasuliho ula Faransa ni wende warwa lepeleo wambilo na mdegaje mregeze bagaji mdohenda zanyu Mwenyezi Mungu nampateni subira Mwenyezi Mungu mstahimilini Mwenyezi Mungu mpateni imani inji haukaya ngebidio mstahamili ba izo ndizo muombiwa shana mtsoda zamratso enusu ya wandu washe wapewu wao da ngwajoli kabati ndogo zito naziliwa obongia mbushironi masiume makhaira hanyoti pia Mwenyezi Mungu ajalie sira tukaze miharu maraha Mwenyezi Mungu ajalie inshallah taala nturuka ukaza ritikaze jawandu tawao sharikaze jawandu tawao tena izongizo na sensibili Mwenyezi Mungu narijalie ritikaze miharuma jawandu tawao na Mwenyezi Mungu narijalie rikaze miharuma jawandu tawao obonge masiume makhair Mwenyezi Mungu ajalie inshallah taala ni wandu mnidunga yabo na nyimjoka mnidunga inshallah taala Mwenyezi Mungu ajalie hani mrumme ulo mtumba Mwenyezi Mungu yamfungulie inshallah taala mrumshe msuluhivu mrumshe mramungu deza mwadu mrumshe kawi urengele dahala hewanu hareme hobande jumanti Mwenyezi Mungu ajalie inshallah taala hani mrumshe ulo mtumba ya hunde mrumme msuluhivu ujoka na imani mramungu ure mburengole dahala helinu yereme hobande jumanti inshallah taala obonge masihu mema ya khair nguna mfungulie nizenza khair ya rabbil alamin Mwenyezi Mungu yamsamihini haini mrikao hakosa Mwenyezi Mungu inshallah taala wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh timtusheni nyandu washe nusu ya hanyandu washe ikao mndende nayi o ngamre dawo nayo ndo mahanyu tikaza yao